Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Habib di mana, Dek? Lagi depan Indomaret ya, Dek ya? Kebetulan ini Habib cari jajan, Dek, teman-teman. Yuk, lagi minum ya, Dek? Haus. Habis dari apa, Dek? Habis itu ya, nyari konten ya. Sekarang Habib lihat, pada main dendam, teman-teman. Tuh, rame nih, seru nih, teman-teman. Woi, pada bisa ya? Ini Bang siapa namanya? Ini kenal dulu. Dafa. Bang Dafa. Ini siapa namanya? Bibi. Habibi juga sama. Wih, Habibi coba lihat. Coba lihat Habibi. Mana giginya kemana tuh Habibi? Woi, ganteng nih. Ini siapa lagi? Jaka. Om Jaka. Ini siapa tadi? Adit. Adit. Woi, keren Adit. Ini siapa sih? Hah? Rio. Oh, Rio. Keren nih. Bisa main dendal. Coba satu-satu gantian. Ayo, Adit. Kita Adit. Yo. Bocil-bocil pada suka udal-udal nih, teman-teman. Habibi sini, Habibi sini, Habibi sini, di jalan sini. Woi, gantian siapa lagi yang masuk? Coba. Gantian satu-satu. Habibi mau pulang, gantian cepetan, yuk, gantian. Keluarin, gantian. Yuk, gantian satu-satu. 1 menit. Bentar, yuk. Siapa lagi masuk? Yuk. Awas Habibi. Yuk, masukin. Sila nih. Yuk, gantian. Bentar, yuk. Karena sudah sore, teman-teman, harus buru-buru ya. Yuk, gantian, yuk. Coba joget. Awas, Habibi. Lompat. Jangan lari, Habib, nggak lari ya. Stop. Yang belum siapa lagi masuk? Yang belum? Gantian masuk, gantian. Yo, udah sore, yo. Cepetan, yo. Mau maghriban, ayo. Gantian, yo, gantian. Udah belum? Udah, siap. Yang belum siapa? Ya ini satuan, gantian yang belum. Yo, cepetan, yo. Keluarin. Yo, gantian yo, keluarin yo, Bang. Habib pulang yo. Awas. Nanti masukin ke YouTube. Adit. Yo, sana yo. Sini dulu, keluar dulu, besok main lagi. Sini dulu, keluarin dulu, udah keluar yuk. Yo, sini dulu semua yo, sini dada dulu yuk. Habis itu. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.